2023. Shabu, atukal ning Customs Bureau, king dineklarang butones. At Coco, inapela king GSIS, ingkeyalan pensyon ning elected officials at staff na niti. At para karing detalye. Asabat ning Bureau of Customs Port of Clark, ing tatayang mekad 5.7 milyong pesos o alaga ning shabu. Agpangking impormasyon, may deklarang imalan ing laman ning package, amenibatan king Harare, Zimbabwe, at dintangking bansa, inyang kalabing 4 ning Pebrero. Pepabaw karing drug sniffing dogs, ing package, at inyang biklat, atukal amaglaman iting 255 butones ning imalan, apipan niya likutan ning migit 835 agramo ning shabu, adinatok karing gilid ning karton. Kayari ing laboratory analysis ning Philippine Drug Enforcement Agency, apatutwa ng shabu ing selikot karing butones. Malagwane magmipalwal warrant of seizure and detention District Collector John Simon, king mesabing paketi, pauli ning pamaglapastangan king RA number 10863, kaugnay ning RA number 9165. Samantala, amoyutan ng Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III in Government Service Insurance System o GSIS, apaintulutan ding miyalal amamuntukan at karelang staff o ibalawos ing karelang kontribusyon hanggang 15 banwa. Pisyag ng Pimentel, adakal karing miyalal amamuntukan ing alang pensyon, uling mitok ng ing karelang kontribusyon king pamamupos ning karelang termino, akera kalang siyama banwa. Pamagdake na, pagkalungkutan ng abalu adakal karing elected officials at public servants at tatalan temporary at co-terminus status king national at lokal level, makabili ng magretiro ding alang retirement fund at pensyon, uli mong ede apakiabutan ing 15 banwang minimum service requirement. Ananiti, metong ya iting pamipakit ning diferensya king terminuda ring mialal king upaya king gobyerno at ning 15 banwang minimum requirement para king pensyon. At ako po Ichinchin Nugid, mayap agad panapon. This is Bright Light News. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama, isang paniniwala, sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, tayo, enjoy bright, friends tayo, Bright FM, friends tayo, sa 91.9, friends tayo, 91.9, Bright FM, 91.9, friends tayo, 91.9, Bright FM, 91.9, Bright FM. Friends tayo. Dinan tayang mayap a oras ing arsobispo ning Arkidiocese tamo. Antabayanan tayo king kayang pamangomusta kay katamo. Kenny king programang RCA's Hour.
At may pagkatparapon po kay Kongan, ini po yung kaya katamong programang RCA's Hour at ini po yung kaya kayong among sa impapawid di Father Pep Bakay po ini station administrator ng 91.9 Bright FM ng radio station na po ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At episode 27 na po kining programa ng katamong kagalang-galang Arsobispo anong nuka rin po na balang bulan ako kumustan tayo po at makanyan mo naman mabiyan nala po rin maulagang kapabaluan tungkol po kareng katang kapag masusyan at bagay-bagay makapatungkol po kay katang kasalpantayanan kiniking katang Archdiocese. Abayo nyo kaya po ng katang Archbishop para kaniti at bibigay kaya po bangata di na nakatamong pamamugi at i-welcome nakatamo po ng kakatang Archbishop. Archbishop Dong. Okay. Good afternoon, Among Pep. At good afternoon po kay kayo nga na kapatid ming Makiramdam at Manalbe. May labas na naman yung pabulan at may kapamikatagunta na naman. Baka nito kayong programa ngayon malyari tamong ipag-communicate. At doon ko po pasibayo kay kayo na manalangin tamo kabang gagawan tamo ini na sana man tabing espiritu at gamitain ng kakatampis sabihan kim panyulong na ng kakatamong kasalpantayanan. Pasibayo po maya pa oras kay kayo kan. Yes, masaya kayo po. Ang kayamang linob na yung metong busy panahon kanyang kakatamo po ng kalendaryo yung para muna po ng Kwaresma. Anyway, pota po metong kakareng kutang tamo yan at ibigay lamo po rin yung kakatamong text line numbers karata pong bisang makiyabe kayong kakatamong kwentuhan kareng smart subscribers tamo po 0918-351-8282 para po kareng kakatang Sun subscribers 0942-357-4268 at karempong maka-live tamong maka-online regakata mo pong social media accounts mumuna yung Facebook po ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF Radio Station 919 FM or Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asf radio. At pakibanggit nila po rin kayong parokyang kabibilangan bangkanita po at dinantalang maya pa oras din kayong parokya. Karen pong ating Twitter account, pakipollow rin po in Twitter account tamo at radio_ASF. At para po ka rin kakatang Instagram, kakatang mong Instagram account at ASF Radios. And for advertisements, there pong bisang at interesado po na mag-advertise kay kakatang radio station, you may send your inquiries at asf.mktg@gmail.com or contact us. Kaya pong number ay ni 0949-609-5478. At kareta pong bisa naman, sumaw, mag-donate po via GCash. O ni po yung kakatamong account, GCash account number 0905-319-4871. Takal po salamat at sana po maging parte kayo ng kakatamong pamilya at ipamali tayo po natin tamo pong metong radio station ng kakatang Archdiocese makasaw ng kakatamong biya kasalpantayanan bangkanita po lalo lang dakal at darakal din kakatamong kakalukuran. Okay, at ko na po pakakabay ng kakatang introduction ishoot tala pong tambing na yung kakatamong kutang king kakatamong Archbishop. Apong doong balo tamo po na iniping malambat-lambat siya mo rin pong penga dyan tamo yung Oratio Imperata kontra COVID-19. Pero nang tauliyo pong milabas sa 125th CBCP Plenary Assembly, may aproba na po in place keta pong Oratio Imperata ini po itang Litany of Gratitude. Actually po miyari niya naman pero may balo kanyan nung
tutuki pwede tamo pa nga dyan Nano po yung nasayo anyang inaproba niya po ining litany of gratitude. Muna, siyempre, ayan, lungubya yung COVID talagang matindi, mag-umpisa kanta mga dita mo, nung akit yung kakatang mga di manyad tangan. Opo. Manyad, ne? And, siyempre, may labas na yung pilan banwa, more than 2 years, ne? Opo. So, siguro naman ngayon, pasalamat tamo. So, wala mo, manyad Opo. tamo. Hindi waya pinitang belikan tamo, ining mag-umpisa niyang pandemya, atin niyang binye nga pong gino. Opo. At deta makalinyala retang pasalamatan tamo. Tinyang binye grasya, busaling malilyari ngayon busaling pamanyawad tamo, atin grasya. Iniasat, balik ng talareta, pasalamatan talareta. Opo. Nga pinitang pekadiwa na nitang litany of gratitude. At buri kayong ikaya ni idagdag, patsya magmisa tamo, yun ipanay sa sabihan. Potang magmisa tamo, bali may itang prepasyo tamo or preface. Opo, Ne? opo. Kaya itang prepasyo tamo, yapin itang Father, it is our duty and our salvation always and everywhere to give you thanks in Jesus Christ our Lord. Opo. Ano ba rin sabihan nito? Igpa nga na, kaya kaming tungkulan at kaya kaming kaligtasan, ing pasalamatan da ka. Mo pa minsan, always, sana, maralas, always, palati, and everywhere. Yes. Maskino ka rin. Opo. But even during the pandemic, we need to thank God. Yes. Uling beli kantamo, luyan yung karetang beli kantamo. Andiyan busan ng pandemic kayo ni. Atin, grasya na tanggap tamo, emog yung salwan. Opo. Na makananog lintola, ring mangaya pa tao. Opo. Kailing wanday sarili rabana sumahab ka ring aliwa, even to the point of, bala mo, sakripisyo rin biyer. Yes. Doctors, nurses, simple people, Health workers. may saop-saop la, diyareng bansa. Yeah. Mi kay tamo itang pami kakapatid. So busal na nitang malilyari nga ita, atin mo naman masanting pepakit na ni nga pong gino na dapat tamo pimpasalamatan. O yan yung ako, neng kay potang mami akong card, pinita itang neng kay ko quote kay ita. It is our duty and our salvation, Father, to give you thanks always and everywhere. Masakit ka, thank God. Opo. Ulingin mo balo, at niya mo rin gagawan. Ting grasya. So, mo nang masaya tamo. Mo nang itamburita mo yung malilyari. So, ito yung pekadiwa, yung kapamilya tanan ni ng kakatampaman na langin na ini, yung daralata mo ka rin puso tamo, yapin yung diwa na ning kapasalamatan. At as na kasanting, hanggang kain 22. 22. Opo. And Ash Wednesday. Opo. Para ka na ako, yung pigugunaman ke, potang lungub ka keng Kwaresma. Ing darla mo puso yung papasalamat. Uling ing Kwaresma, metong yan namang grasya, masayayang grasya. Actually, joyful season, adam, katang prepasyon, Yes, opo. Wow. Springtime. Wow. So, itang diwa na ning kapasalamatan. Yes. So, lungub tamo ngayon keng Kwaresma, of course, atin itang kalungkutan ka rin katang kasalanan, pamanisi ka rin katang gawa, Opo. kapag nasantang magbayo panlalawi na yung makayakmak yung kaburiani nga pong gino. Totoo po ito. But we do this coming from a grateful heart. Manibatan kim pusong kitmuan kapasalamatan. Opo. At totoo po, uling linod tanak yan ni magrasyang panahon ng Kwaresma. At metong muna man po, tungkol yan naman kayong liturgy ni, uling for a while, kay ating pong medyo diskusyon kaya ni Milyari pina posisyon po tang mga dita mo, kayong misa. At pepalwal kayo pong circular, I think last February 7, nung makaranong itapin, ining pamangamit na rin tala sa pantayang sisimba. Kaya ni pong orange position na itang gagawan na po ng pari na makabuklat kamat, lalong-lalong na po kayong igpami. Yan. At ini po, may nikwaya pong yung miyayaluwang komento kayong social media,
At siguro po malyari ang explika. Although may explain na po misan kaya ni keng kwentuhang Katoliko, pero naano po yung kaya katamong dapat tandanan. Rin pong kaya katamong talapakiramdam, bang kanita po may palinawan la. Okay. So, muna po niyan datang ko Kenny, kaya katamo. Actually, niyan datang ko Kenny, meto nga gagawan, potang misa, anyang bat ko kasambalis, Opo. makasiklod hanggang igpami. Ito. Anyang datang ko Kenny, makanyin. Opo. Uling ating circular Kenny, ating kayong gagawan, guide, direction, ako, oitentikyan ko. Eke, delay ng karin Kenny. Uling di siya sa diocese sa tintamong That's pisan right. metong nga policy. So, makanyan mo naman, anyan datang ko, pisa sabihin yan tang makatas gamat. Kasi nangkay pinpot ang ating mangutang ka ho, nangkay biruang ko na lamo. Bishop, nanuya po talaga yung gusto nga na makanyan niya nga ako. Mata sigurado. Pero, joking aside, Opo, bayo opo. ko pa din natang Kenny, atine circular, yapuseto. Atin ako circular. That's right. Actually, desisyon niya nga ta. Nyapin, sabi ko, potan dandaman ko, ot makanyan, Opo. metong yang sanita rempari tamu, ela mamasa. Dengaliwa. Mamasa ka rin circular. But remember, at yung tamo ken diocese sa ini, at atin policies. Opo. Alaya pa alani mampepalwaling Rome nung nano talaga. Basta't makakabig ka rin, karetang guidelines sa mo, yung gagawa na ni pare, yung gagawa na yan, ha? Nung makanya, tamo naman kakanyan. Opo. Ale? Opo. Ika, potang mga di ka, itiadon ka pamilata ng Kristong ginumiam, kakanyang ka rin. Opo. But anyway, of course, nung wari, Opo. pakakaikya mo ito, Paka-timid. extreme na yun. Opo. Pero, itang mga di makatasgamat, di sang kekenita, o yan nga pisan metong yo. Anyan dasa niya. At ako kay Elilan. Uling, o yaning kaya, o yaning dapat. Opo. Kenin dayo sa sini. Misa natin lang pepakit ka na ako kayong video. Kaya ni, I think, mga 2 years ago ito, pepakit de kayong video, metong yung paritam. So, sabihan na dapat makanyan, makanyan kesyo. Kanyang pare. Inaus ke yan. Inaus ke. Opo. Amang ako, at ilang pa kayong video ka ako, makalto ka. At yung tuturo mo, makanya na ako. At yung kanting gap circular ka ako, makanya na ako. Opo. At yung ta circular. Opo. At hikili lang ta. Ne? Opo. So, buri ko kung gawan mo, paksabihan mo, pasibaya retang, pisabyanan mo, correct yourself. Yes. At yung ta circular. Ne? So, ito-itain ka na ako. Pero yung peka-importante, yapin itang more than this, yapin itang diwa na ning kakatampangan dyan. Potampangan dyan tayong igpain. Bukas pa mo. Pining ebanghelyo ito. Potang mga di kayo, ana nga pong gino, makanyang kong mga di, ana, pining igpami. Nung pigunaman tayo mo ito, itapa mong metong pa mo, first word. Opo. Our, ana. Opo. Our Father. Nung isipin mo, our Father, ana. Bala mo nung ikatanga dua, negative yan mo ining kay. Opo, Example. opo. Ikatanga dua, may tayo itatangtang. Opo. Balo tayo ikatanga duang anak na. Kaya ba't tindatang atlo, Daddy! Nanuta lareta. Mamaos lang daddy. Opo. So, ito po tang mga dita mo, lawan tayo tandiwa. Yes. Tandiwa na may kakapatad tamo, may kakapatad tamo, at kadwa na nita, kay medyo makakay ko mo rin, lalo na before. Ngayon, niyali na makay. Yan kay magpiyak ko eh. Mangayaw po akakit. Oo. Akit mo kay, kakanya yung, Opo. itang kaya ng anak makanya eh. Opo. But what is the meaning what they are doing? Tandiwa. Ako, mas pabor ko pa pin. Potang metal na lang gamat, metong lang pamilya. Ay, masanting pong lalawan. Akay kita. Kaya masanting. Pero ito siguro yung peka masanting itang diwa na ning kaya katang gagawa na ini na whatever na potang mididinan kaing makanya mididinan bala mo pamisagsagan, bala mo milalakoy itang diwa. Totoo po. Siguro masanting nanuya, makananuying gawan tamo, may solve niya yan. At intang policy. Opo. Yan nung makiramdam tamo ka, karangaliwa,
well, siguro, malaman ka rin ka makiabi, malaman makanyan, although, kaya mo din eh. Yes, opo. Kasi, atin tanto tuk yan. Ne? Ngayon, nung in Roma, padalayan mong kay. Atin yung tuntunan mo. O ininggawan nyo, yung gagawan. Pero I don't think kalyana ka ta siguro ng Roma nung itang kaya. Totoo po. Pero yung tutunan nini, andyan pang kay CBCP, pisasabihan de yan, ulipin din tao, magukulo lang ka nung. Yes. Pero ako, I can only speak for the Archdiocese. Yes, opo. Uling imbalang obispo, Ating in concern na, he is responsible kay kayang diocese. That's right. Makanyan. Ating metong nga diocese, yung gagawa na, encourage na naman ng kay. Itang traditional way of celebrating the Eucharist. Yes. Ne? So, kaya ito. Yeah. Pero, enegewang batas. Yes. Retang Ang kaya. mo pong diocese. So, yan. Yung pong sabi ko mo kay kayong kapatid na makiramdam, atin tamo pong circular. So, nung pong atin tinurong pari kay katamo kayong diocese na makanya ninggawan, pata po yun iabasa itang kay katang circular. At pakatandaan tamo, rin kapatid na pari nung makiramdam la, nanyang mi-assign kayo. Opo. You were tasked to follow the universal law, That's right, opo. policies, then kay katang archdiocese Letang policies. local po. Ito, that's your responsibility. Kasi makisan metong kayo kayong obraning obispo, ne? So, itamuin ka na ako siguro. Banta rin tao, lang magugulo. Yes. Ne? So, itapuin ka na ako nga sabi. Ne? Ayan po, at yung talagang pila ng beses, and you heard it from the Archbishop po, kaya kakatamong Archdiocese. Sana po ang sisimba tamo, ayan, we have that in mind. Lalong-lalo na po itang yung diwa, itang spirit na ninigagawan tangay nina po. Po, tapos siguro po nga sabi ko mo kayo, patang pangadyan dengig pa mi. Isa jaya pa po yung disposition nyo. Nya mga di kayo kapatad kulareni. Yeah. Ating ausan mi metong yung igpang malugod kay kami. Ating lalawa na luwaring gamat mi no na rin puso. Ayan. Opo, at metong tamong pamilya po, ang mamawas tamo po. Well, kaya naman po liturgy ini naman po liturgical color. Okay. Ing kulay, kuling balo tamo po, ayatan, mig ubi tana. Yan, mig violet tana po, uling linob na yung panahunan ng Kwaresma. Pero, kalupa na po ng Advent, nung ating Gaudete Sunday, kakakita po itang kulay rosas. Ini pong season of Lent, at inya naman po, Domingo, magagamit na naman yung kulay rosas. Iningaman na pong Laetare Sunday. At this year pa mo, may patodya po kayong piyesta ng San Jose. Nagleleya pa yung San Jose. Tingnan na yung following day. Opo. Yari ning magpiyesta kayong San Jose, medyo magkay-kay pa mo, dusog tamang metong aldo. Nanuya po ining kabalduga na nining rosa sa ini at o inipin tsuya makabusal kaning katamong kapag masusyan ng panahon ng Kwaresma. Wa, anong atatandanan ko, ba't tsakang I say, itang rejoice. Yes, opo. So, laetare means rejoice. Opo. Why rejoice? Kasi atsuta mo kayong panahon na ng Kwaresma, Opo. So, wala mo po, maglakbeta mo, at karasta mo kitang Port Sunday, atsuta na kayong kalibutan na ng pamaglakbe. As nakasanting, potangikit mo na, marayu-rayu na ako rin palalakaran. Marayu-rayu na pinalakaran. Potang balikdan mo nung naning milyari kay pamaglakad mo. Opo. Potang balikdan mo ng milyari kay kang pamibiyebye, uli da rening kay kang gagawan, panalangin, pamagayuno, abstinence, at pamanyawap kareng tao, limus. Opo. Bakit mo ito? Siyempre, atin tula. At the same time, lalawin mo yung parasan mo. Opo. At yun nakakitang kalibugtan. And that's the reason for joy, na magsaya ka. Definitely. Kasi nung yung lalawin ito, kapag nakasulong ng kay, makanya naman, pagal na ako. Siyempre, lawan mo itang kekang pipagalan ng milyari. Yes, opo. Ng milyari. Niya pinatsunay itang joy. Pero yung ka pa magsaya, huling, lawan mo itang parasan mo. Tsuka pa kayong kapit na. Opo. Kaya pinita. Niya kulay yung rosas,
yapin may ating kung may itong dimdam. Ne? Anyang kanita, atin tamo ka nung tradition ng Pope, nang kay mamiyayang rosas talaga. Oh, During the season, nang kay mamiyayang rosas. At bala mo, it's an expression of fidelity. Okay. Ne, di randal. Siguro masanting niya ito. Keng Domingo na nining kaya ngayon laitare Sunday. Dito nga kakita mo talaga na making tapat keng karelang pamaglakad so far. Making tapat, mo itang mag-show. Opo. Ne, no, ne. Talagang ikip mo ating malilyari kaya. Ne? Diyangi kayo, ang bawa, Kenny, abe-abe. Totoo Ikip mo, ating malilyaring saslag amayap. Then appreciate that dinan may rosas. Rosas, yan. Kaya, Valentine's Part 2 ya po. dinan may rosas. Kaya, anya rosas itang milakoy, itang bagyang kule, violet. Yes. Kasi itang violet, penance, totoo po. kapanisyan, repentance. Opo. But this time, in the midst of this, atin naman tula, walang ikit mo, ating maliyari. Ngayon nung ka makapag-rosa, suli halapang maliyari, ating kapanchans, tsuka kayong kalibugtan Baka luya ba naman? Bang kanita, miras ka kaya katampo puntalan. Which is very important. Uling, tingkay katampa maglakad kayong Quaresma nang kay we do not see what is happening. Opo. There is also a reason for rejoicing. Harapin. At isang ka na magsaya ka, uling ating milyari. Ating milyari kaya nga bihabi pa maglakbe. Lawen mo. Deng siping mong bali, mo lang ang kasabi, 5 la rin kape. At least etang adwa, kasabi mo nala. That's a reason for rejoicing. So, at you look forward, sana, dening at lupa siping bali, Opo. panyatang na ni pamanyubling may biyaning hapong ginawa. Sabi mo na, agad, kanita ka maglitsyon po. Dinan mo da. Pero, Dake mo. pero yung kanan mo itampe ka nutritious part ng litsyon. Balo may da? Nano ya po. Eka po balo. Yung kanong peka masustansyan diling party na ni litsyon. Itang kakanana. Itang mansanis. Joke yan. Ya po ba? Ya po pa yung first reading na po na. Hindi masana sa inyo. That's right. So ito yung kakatamong kakatamong liturhiya Opo. Potang, of course, nung ala kang rosas, okay yan naman, sulod may pamurin violet. But you can share on the meaning of the reading. Yes, express. Nakikikatampa maglakbayan mong sabi mo kayong congregation, karen parokya, lawan nyo na. Tsuta na kayo ni kalibugtan. Magsaya tamo. Pansinan nyo ng milyari kayo. Pansinan nyo ng milyari kayong familyayo, karen katubaleyo, karen kayabi yung magobra. So, rejoice. Ating maliliari. That is the reason for rejoicing. Yes. That's Kaya right. di na malyari yun, di nan Opo. pink karosas. Kaya ba na po niting March 19, itang Laitare Sunday, o yan, back to back ya po, uling itang the next day, San Jose. wala mo talagang piyesta na naman po na po. Why, San Jose? Mag-rejoice tamo mo naman uling, ya po yung kapag mo siya ng solemnidad, ning kakatamo pong malapatro ni San Jose, San ning Jose. esposo ning Juan Virgen Maria. Yes. At kaya ning kakatamo po nga sadyang kutang among dong ini po ining amanwandang the Philippines Paternity Leave Act of 1996 siya pa po ini Republic Act na number 8187. Ini po dati kasi kaya itang 7 working days atin na pong paternity leave reng tatang kaya ba't ita full pay po up to 4 children na po nining batas. Pero ngayon atin na pong susulong gawan din 30 days. Okay. Ang yama siguro nga tama kalinya kayo pero ating ko pong reflection kanina. Well, ako naman, of course, I know what lang kakit value. Yes, of course. Tinga kakit values. But remember, importante muna when we make laws. Kailangan, atin mo laman sigurong guidelines. Yeah. Halimbawa, how can we assure na itang kakitang ulaga or value, Opo. iyan pining lunto, kening Kening, biera, yeah. karening kay, karening tatang. po. Nanulawen meaning value ngayon andyan pang 30 days siya, may asali. Pageta. Makanyan. Na andyan pang detang employers,
detang kapag obrara, nandiyan kaya ini dagdag Opo. bayad. Pero de pa mo rin, anyway, this is my best contribution kening pamilyana nini Opo. nung uining gawanda. Yes. Yabi siguro, akay ko mo nung makapag dagdag ko, nanularetang structure sa dagdag to assure, uy tapin inggawan na rin tatang. Opo. Oo, siyempre po muntala ka rin. Wala mo naman, we are human Opo. beings. Totoo po ito. Kakalingwan tamo itang nanuring maulaga, ang po itang Opo. namburita mo. Opo. Ne? Yapin po po aliwang gewad ang makasiping la parati kareng asawa ng mga anak. Something like that. Okay, de sinopan or something. 30 days po tang kay at yung 30 days mausak yung kongreso yung asawa. Gawad yun niya mo po 2 days. Sana kasi 30 days may bayad ko pa namdamanan. Mari, kaya mo yun. Opo, opo. Pero yung kaya ko, yung punto ko, itang nung malino itang value or values, detang ulagada rin malino ka ring tata. At oy tapin, in karelang pagpursigyan, adinan pansin na asaling pera. Ne? Asalin niya pong detang sweldong 30 days sa reta, bangka nito itang kayang presensya, makadagdag ketang bayong bayta yan ako nun kayang buong pamilya. Opo. Then, ako, uiting susuportan ko. Opo. But, to assure that, nanula rin gawan structures. That's right. Guidelines na nanggawan dapat ng 30 days Opo. na to assure o inipin ing milyare. Itang para sana ning batas na di sande. Totoo po. Totoo po ito. Kasi po tang yung kakakita para sana ning batas. Saliba, the usual wari. Potang may kabikin bawaling mimi nga. Naman pala bawaling mandin ata. Opo. Itang makanyan. Totoo po ito. So, but what is the value? Or what are the values? So, siguro makananda lang nga payiral deta, detan dirinan dang pansin at tatang, o reta rin karelang pagpursigyan na bakit ketang within those 30 days, I believe, makasawop naman. Opo. Kayong pamilya. At saka siguro kailangan na ating monitoring kanini nung talagang atsula kayong balik. Pota tsula ka rin barkada daw, something like that. No? Anyway, we itaping nga man na pong Archbishop, we support na ita pong spirit of, giving time, na quality time po para kay Reneng tatang, itang banding na kayong pamilya. And of course, talaga naman po ang mga naking metong babae, burin nating support system. Wow. Pero munon talagang burin ka tsaka rin ng asawa na nep. Wow. Pero ita po yung value, I think, no? Sana very responsible naman po. So, dahil mo itang malino na akay, I assure tamo na ining gagawin ng batas sa tinyang parasan. Totoo po ito. Ngini, makanalang miras ketang para sana ng batas. Dening may pagkaluban pribilehyo at Yes. nanula rin. Kaya dapat abusuan. No? Wow. Okay, at mag-break tamo pa po at pagranamantala rin mapila na paganaka ang po yung kakatamong kanta po by Luther Vandross. Yan. Yung title na po, Every Year, Every Christmas. Pagrandaman tayo. Kakaluguran ang makiramdam king radyo ning kakatamong Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Magsilbiyo laring alben ding kakatamong programa, akit ding kakatamong pictures, abalo ring niyayaliwang kaganapan at miyayaliwa pang updates kapamilatan ning kakatamong Facebook page. Agkatanda kayong i-like at i-share ing kakatamong official Facebook page ang makilagyong Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM at maki-username at www.facebook.com/official.asfradio. Mananu na sanang ipasyagtamo ing mayap a balita ning Ginoo kapamilatan daring social media sites. Kakaluguran, ing radyo ning Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM.
malugod nararamang tatanggapan ring kasaupan, aboriyong ipayabot. Deti maragul lang asaw king pamanyon ning kaya katamong misyon, ning pamagpalaganap king maya pabalita ning Ginoo, kapamilatan ning radyo. Kambe ning kapasalamatan king kaya kayong ganaka, babye mila kaya kayong ngeni, ring paralan, ban miras na king radyo, ring kaya kayong kasaupan. King GCash, account number 0905-319-4871, ang maki-account name Joseph Mary Bakay. King BPI, account number 8810012049, ang maki-account name RCASF 91.9 Bright FM. King BDO, account number 006298017632, ang maki-account name The Roman Catholic Archbishop of San Fernando. Dakal pong salamat at Ginoo, ablasan na kayo sana, kaya kayong ganaka. My soul finds rest in God alone. My salvation comes from Him. He alone is my rock, my salvation, my fortress. I shall never be afraid. I shall never be afraid. Trust in Him at all times, O people of God. Pour
Okay, at dimdam tayo po, ne? I stand corrected po kining katang kanta. By Bukas Palad, My Soul Finds Rest. Okay. At isundo tala po, rin kakatamong kukutang king kakatamong Archbishop. Ini po on a lighter side naman. Lakwan tayo pa po yung liturgy. Lakwan tayo pa po for a while, yung panahon ng Kwaresma po. At nung po balo, kayong daratang March 14. O ini po yung big day na ni kakatang Archbishop. Uling ini po ingal doon ni kayang kebaitan. Siguro ating ko permiso. Potakotang yun. Nano na po edad ng kakatang Archbishop. 66 na po yan. Doble size. Doble. At siguro po, of course, akpin on the lighter side, uling pila na mo pong aldo kanyan, datang na ini. Apong dong, nanula po rin kaya kayo pong birthday reflections. Uling parati po na darandaman da ka na rin tao kaya kayo na ing pangadiyo na dapat ibiyay tamburiyo ni nga pong gino no na tamburina kembiyo. So muna tungkol kaning birthday. Of course, potang mag-birthday ka, may dadagdagan ng edad. Tutwa ka nga rin eh. Yung tutunan nini, anyang January CBCP KME meeting, may bilangan minalareng mag-retire. Lakan nalareng retire, Bishop. Ngini ring makadek, ang po rin maninayang alilan. Kaila, nung at least 5 la. 5. Atina 77 years old, Atina talaga 75 and some months. So, pakanya naman talaga, pata mag-apply ka keng Rome. Manaya ka. Kamama ko hanggang era ka dinan. Para po keng information da, ano rin po yung bala mo, retirement age? Kempong canon law, sumulat ka, pata 75 na ka. Sabihan mo kay Santo Papa, I already reached 75, pero chuya kaya. Nung i-retain na ka. Bawa, kaya katamo mo naman. Sinulat siya ka Kuya Punged. So, niyang pagsabyan ng Apumbong, okay ba ka, no? So, pagsabyan kayo, among, okay ka pa. Sige. Itang pala automatic ito. I see. Automatic. Nung able pa. Nya ako, isipan ko pin kay ng birthday ko, susulatanan ko na yung Santo Papa. Pag nakakumupo Advance. Pag nakabadang iakalingan. But joking aside. Metong yakwa kalingwan keng kanakong biye. Dapining, there was a time, sabi ko kay nga pong Ginoo, Lord, nung malyari, nung buri mo, mo kukukuhanan pa before 50. Yes. Mo kukuhanan before 50. Sabi yung pumayap. Sabihan ko kayo ito, kanya, 50. So, ningkay kanita, yung milyari, miras na ako ngayon. Mag 16 years. Wala mo ating bonus. Ayan. So, lalawin kita, wala mo yung apong Ginoo, itapin, dinina na akong 16. I don't know how long pa. Yung maging bunga na ka na ako, yapin yung kapasalamatan. At when it comes to reflection, pamigunam, okay, manyad kung makanya na biye, pero yung kutang keng sarili ko na yung kay, kaluguran kay sarili ko. Kasi manyad kang makanyan, kaluguran niya. Importante ito, uling napon, keng homily, ting sinabi ko pin, may kasala la rin hindi ebang po yadan, pero isabihan nga pong Ginoo, makarining gewayo, pero kapilan man edo ko pikarine. Kapilan man edo ko pikarine. Tutunan nini, makasadya kong ibigay nga na ako para kong iligtas. Bakong ipakit, makanyan kayo kaulaga. You will always be a child of mine. At yan naman yung tuturo ng Jesus kaya katamo, yung temptation, yung focus kaya yapin itang nung nino yan. Yung identity. Yan naman isisiranan ng demonyo. Sige na mo, nung anak na kayo, sige na mo. Nyapi sabi ko, ing pekamarok diling kasalanan, yapin yung pikasaman may sarili mo. Ewari, kanya may kasalarari ebang po yadan, yung munang milyari, pikarine day sarili. Lubas la. Yes. So, yung pikarine may sarili mo, yung pikasaman may sarili mo, for me, kanako,
uling mabayat ta kasalanan. Uling nung pikakarine me sarili mo, nino aring ginawa kanyan. Ninong may miyawari kanyan. Ni sesese kanyan. Ne? Siyempre nga pong gino. Nyakit ang diwa nga ita, yung ka na kung panay kay Pache birthday, ya pining lalawin ko, kaluguran kay sarili ko. Kasi manyad pong ning kayo. Extension. Emo ko pa ako kung, bakit kaluguran kay wari? Ya, itang kaluguran kay sarili ko. So, importante ita, yung imbingay ni kaluguran kay. Pero, yung lugod ay ni kay sarili ko, mumuli kay itang self-love. Yeah. Nyapin itang tutuki, itang kutang mo. Opo. Potang, lana potang mag-pastoral visit ko, potang tauling bayo ko mako, siklod ko kay ngarapan da rin tao, pangadi ko po, silent, kayong katahimikan, potang kahit talakad ko kanta, sana po ko kakalingwan pangadi. Makanyan nyo kung pangadi ako. Opo. Gino, mo ba biyem buri ng apundong? Nanengi biyem mo, itang buri mo. At dinan meng sikanan, banang ako ang tanggapan ng kayang kaburian. Muna, mga di kong makanyan. Ngini, as I look back, lalo kong may inspire kaya ng kakong gewa, ay ni pangadi, lalong-lalo na niyang balitang ko yung Kampo Francis. Ikaming obispo kasi. Yes, opo. Ating kaming moto. Opo. Ati po Francis, yung kayang moto, may inspire ya ketang milyari anyang kayang ebanghelyo anyang Sabado. Nung sinimba kayo. Opo. Anyang ausane Levi or Mateo. Inaus ne. At lalo wende nga ni makasalanan yan eh. Nya pining kayang kingwa po Francis, kingwa ng kayang balamo moto. Ne, episcopal moto kanita, lowly or sinful but Yet chosen. Chosen. Makasalanan, dapat pinili. Nyapin, itang moto ng itadelane ang ganyang maging papaya, nyapin yung diwa, kayang tutukin, nyapin pakapokus na, mercy eh. Opo. Mercy. Miserando. Detang amporetang kay, nano ring pakakalulu, to show them compassion, show them mercy. Opo. Ako naman, ganyang maging obispo ko, automatic na ako makaing minisip, automatic itang ingka na akong pinili, yapin itang your will is my delight. Right. Then breviaries ko, itang first week, midday prayer at Thursday. Opo. Tsuya ka rin, Psalm 119, itang tauli, verse 24. Your will is my delight. O itin ka na akong ginamit. Opo. Nya, if His will, yung burikaburyani nga pong kinuyang ikakatula ko, nya, aluwain ka na ako sarili. That's right. At siyempre, tutuglong kayo ni Panemo naman kayong likwa ng panalangin Jesus. Yes. Kaya pining party ng Ebanghelyo bukas. Opo. May pamintuan ng loob mo. Makanyan. So, karing kaya kakit, kaluguran kay sarili ko, potang yuyong-yung ketang pamandapat, pamaminto kayong kaburyanan ng apong gino. Kaluguran kay sarili ko kanta. That's right. Kasamang kay sarili ko, potang dumayo ko kaya siyempre, ne? Opo. Potang pikarine kay makanyan. Nya, o itong reason, nung bakit makanyan yung sasabihan ko, uli na nitang muna, itapin, itong gewa kong moto, natutukyan. Tapin yung panintunan kaburyan nga po gano'n. Mupin, siyempre, nakalupa itang, dong nga, nasula niya, inimburi ko ngayon nga, concrete. Makayang katindi. Yan, kaya makipag-struggle ka. Totoo. Pero importante, yapin tang lawan itang disposition, at kaya gagawang kayo ni. At kaya, inipagkapilitang kayong makanyan. Siyempre, makipag-struggle ka. Buri kaya kaya ini, o buri nga pang ito. So, ita. Ating biye, kanitaya maulaga. Yeah. Potang pailalam may kayong kaburyanan ni nga pang ito. So, dimdam po, at yan yung pangadita mo, yung kakatang birthday gift, kaya yung kakatang Archbishop, ne? O ito po yung pagnasana at siguro po yung kakatang panalangin para kaya hindi pong daratang birthday na. Okay. Word for the month or trivia for the month po,
Para king katang episode niya ni. Well, kindiwa na nining ka na kung kaya, adwan pin panalangin. So, ing buri kong lakwan, bala mo kaya panalangin niya. Short siya mo. Opo. Pintang everyday, if we can say, salamat Ginoo, Emilyarim Burico. Yes. Totoo po. Salamat Ginoo, Emilyaring Burico. Kasi nang kay burita mo na, inindapat. Pero katatol yan, yung peka maulagayapin itang kaliwain burita mo na yung burita. Totoo po ito. So, ito siguring in place of a single word, but itang statement ito every day. Opo. Lalo na po, tambay matutud. Salamat Ginoo, Emilyaring Burico. Itang mo po rin po yung Buriyo, yung Malyari. Okay, bayo po yung kayong last word, kaya yung kakatang episode, i-acknowledge na po ng kakatamong FB viewers. Sakit na tambasan nita. Opo, masakit na rin. Cristel Relos, Gilbert Sembrano, Tinet Bundalian Perez. Okay, at si Tinet. Kaya po baruing meto ngayon Opo, Rufa Smith, Money, kayong party needs, Badas. Okay, Ron Evangelista Roque, Joel Guanson Corpus, Joey Amarus Zakur, Grace Lazaro, Sister Grace, thank you. Kumusta po? Yan, our beloved Obispo Among Florentino, Galang Navarro, and to our administrator, Among Joseph Mary. God bless us all po. Ingat po kayo lagi. I'm watching. We miss you po. Yan. Thank you, Sister Grace. And of course, Sister Angie. Maya, pagkat para pong po, siya pamundong, parokya na po ning Virgen de los Remedios ning Santo Domingo Minalin, kang Father Ray. Ayan. Okay, number 1, di ring mapilan obispo suportado de ing No Meat Friday campaign. Ban isulong ing pamanyese king si kananing tao kayagnan ning pamagayuno. Bukod kaniti makasaw yan naman po kanu No Meat Friday king advokasya ning Bisamban laban king epekto ning climate change. Uling ing animal agriculture ing manimunang sangkan ning greenhouse gases ang makaepekto king temperature ning yatu. Nano po yung hadake yung tungkol kaniti. Ini pong no meat, bali yan. Malamang kaya ta. Opo. Pa dimdam. Palagi ko po abstinence nga manwa na siguro. Among na po. Ini sigurong kaiwa. No meat. Pero dakal naman din yung mga meat Opo. Vegetarian. Pero ita mo siguro itang eco kompleto data about this advocacy Opo. Advocacy niya pin Mapilan kumakaing makapag-comment. Saka mapilala mo pong obispo na kaya po. Kumakaing ala kong data niya pinas nakasakiting totoo po ito mag-comment kayo. Mag-comment. Pero siguro yung kanako na mo nga sabi yapin itang era makaimpakapangan lalong-lalo na red meat. Ita pong cholesterol. Aluwa mo ito kay isasabihan day ni Opo. Yung red meat at least 3 days baya malaso. So malambat siya po magstay apaking keng katawan. And usually nung prone na keng cancer. Yes. So ito mo yung kay ko balo ko. Kailangan kawatan tama siya. Pero siguro when we speak of climate change, ing meto nga adagdag ko siguro, pinitang ing kakatang pamipaulaga. Pamipaulaga, karing kalupan tao. Totoo po. Uling after all, eta naman sa sibi sarili tamong balamo hanggang Opo. Definitely, there will be this sky destructions. Siguro, lawantana mo, munang-muna itang lugod kaparan tao. Opo. Lugod kaparan tao. And from there, lumuwal na lang mo rin ng aliwang kay masabal. Opo. Okay, so thank you po para kita katang texter. Rekata mo regular listeners sa Pampanga Provincial Jail Security Guards of Motherhood Council Seminary, Chancery, ASF, and DSF buildings. And of course, kata mo pong 24/7 day and night service listeners. Data Pass De Jesus,
spiritual children of Padre Pio Cherry Pie Saloon of City of San Fernando, imang Nene Canlas and Tatang Abela, imang Prima Kiwa of Barangay Del Pilar. Okay, yung tauling amano po, bayo tamo mamupos, bayo po yung kayong panalangin at bendisyon. So, linubta na po kayong panahon na ng Kwaresma. Yung panagkat ko mo po na sana kaya kay katamong pamaglakbe kayong panahon na ng Kwaresma, laban tayo niyan timong grasya nung makananong yung apong Ginoo, buri nakatamong sumulong king pamakiwangis tamo kaya. Ne? Napon, niya magmisa ko king Betis, ginamit kay itang obrara ka rin ng mandukit. Opo. Mari po, tangaki may bala mong dutong yang santol. Mhm. Kaya akit mo luntoya ing meto nga masanting figura. Mhm. So, king panahon na ning Kwaresma, bala mo makanyan, agkat nakatani nga pong Ginoo, yapin itang chief of lako. Totoo Ilako po. itang sasagabal kitang kayang figura kay katamo. Itang kayang image kay katamo. Kimbalang metong kay katamo. So, ito po siguro, ing panagkat ko kay katamo nga na makanantang misaw-saw. Paliwa mo itang ako, I'll work on this. No. Abi-abi maglakbe, misaw-sawan. At the best siguro nga gawa tamo is to give a good example. Nung makanano itang mabibye, king grasya na ni nga pong Ginoo, king lugod na ni nga pong Ginoo, ting masabal ka rin kalupang tao. So, maging inspirasyon tapo sana, karing kay katamo kayabe, paglakbi. Then kay katanggawan debosyon sana, paralan la, bang kanita, milako. Waleleta mo itang panugali, pamisip na yung makatud, kaya kay katamo pamakiwangis kay nga pong Ginoo. So, ito po, etala po gagawan din debosyon tamo. Bang kanita lugura na katani nga pong Ginoo. Bang kanta maulagata kay nga pong Ginoo. No? Alwa po ilalaway na nga pong ganito. Gawan mo yan ng pongali, kalugura na ka nga pong Ginoo. Yes. Aluway nga pong gining mangailangan, kanyan itang mangailangan, banta disiplina tayo sarili tamo, kaya tang kayungyungan ay makatod king kayang kaburian. Thank you po. So ito po. At bayo po rin announcement, yung kaya katamo pong panalangin at yung kaya kayo pong bendisyon. Okay. Ilagay ni pampo ng anak ang po ni Espiritu Santo. Amen. O Diyos sa ginumi, pasalamatan da ka kaniting oras sa pagkalob mo kay kami. At manano na sanang may kasangkapan niya iti, kay susundo mong pamipakit lugod at pakamal kay kami. At yung kay kami pamangilalaking ulaganin kay kaming kasalpantayanan. Pasalamatan da ka naman Ginoo. Huling dininan mo kaming grasya, kaniting panahon ning Kwaresma. Bani kay kaming pamaglakbe, kilob dareting pilan Domingo, miras kami, kay pamakisan metong mi, kay pamanyubli ng bebe ng anak mong Jesus. Dinan mo kami po sanang kasopan, lalong-lalo na yung kay kang banal na Espiritu. Baka nita ko amilang disiplinan din kay kaming sarili, at ayong-yung mi yung kay kaming biye. Kaya tangaduan mo kay kami. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Yung Ginoo manatilia kay kayo. At kay kaantimurin. Ating may panginin Diyos, bendisyonan na kayo nga. Ikpa, puning anak, puning Espiritu Santo. Amen. Bayo ta pala mapupos. Buri kayo greet itang asawa ng Jet, bakani, i-Alden. Oh, okay. Birthday na kanong ngeni. Happy So, birthday. happy birthday, Brother Alden. Opo. At kumusang kuya naman ni Manguring, Miranda. Yes. Sana po, masikan kayo. At siyempre, din kaya baking Chancery. Yan, no? Unang-muna I-correct na lang po. yung magpatabake kami, Linda. Ate Linda, yung cookie. Sister Myra, Imani, ang popay, kaya kaming secretary, ng Arsobispo, Reverend Christian Ray. Yes. At iyamong Norman Nars, yun, lalawa nata nung makanano yakata si tang pyramid king Egypt. Taya ka rin. So, pilgrimage. sana mag-enjoy kayo, Brad, nung makiramdam ka man. At ding sablang kaya, Bemi, king
Chancery, at Yes, din ka na akong panguna ka ng Pombayo, King Mabalakat, ang poreng nga po. King So, America maya po. po oras kay kayo ngan, poreng kapatid King States. Thank you so much po. At bayo po yung kakatamong tauling pamamun. Orin po rin kakatamong mapilan announcement. Station of the Cross on air. Balang Biyernes po kilob niting Quaresma, alas 2 na puning gat panapon. At makanyaman po atin tamong pamamasang pasyon on air. Balang Sabado naman po at Domingo, kilob na niting Quaresma, alas 2 niya naman po ninggat panapon. At kaibat po ding 14 na stasyon ng biyening meto nga katekista on air. Balang Sabado, alas 10 ning abak, at balang Domingo, alas 12 po ning ugtu, kilob na niting panahon ning Quaresma. And of course, didinan tala pong mayo poras, din kaya katamong mag-celebrate sacerdotal anniversary. Happy sacerdotal anniversary po ngayon. February 27, Monday, Reverend Father Jeffrey Louie Maghirang at Reverend Father Romer Tubo. Yan. Among sa happy sacerdotal Happy anniversary kay kayo, Brad. Opo, thank you. At nagkakatamo pong tutuking programa. Kaya na po nagkakatang RCA's hour. 5:30 p.m. Monday, Novena to the Holy Spirit. And of course, 6 o'clock po ang Barkadahan kay Kristo with yours truly, Brother Pat, Sister Sol Ahos of the Migrants Ministry and Brother Charles Henry Espiritu. At 7:30 po, yan, kareta pong emeka pakirandam kining RCA's hour at tintamo pong replay po. 7:30 ining bengi. At bukas po, last day of the month of February. Kabilis yung panahon. Tuesday po, Natin, February 28, 8:30 a.m. in Kasangga and Kalusugan program tamo. 9 a.m. in kakatamo pong public service advisory. At itang pang 11 in the morning, Misa King Radio. Okay, at miglit na po yung Archbishop at ako po king lagyo na po ng kakatang radio station and of course, pasalamat tamo po karang kakatang technical staff, production, sinaw para maging metong na naman pong matagumpi episode din ng kakatamong Archbishop's Hour, episode 27. Ini po yung kayong among sa impapawid, Father Pep Bakay po ini, kaya kayong station administrator ng 91.9 Bright FM. Pasibay po, may pagat panapon, miming at tangan po, at dakal salamat kaya kong pamakarandam.